بینرن هجا جزیره روش آوای کردستانی به پنبو و گنم خو پر دولمنده جخوا کندنرن اف پنبویا جوتکارن هرمه بیجن هفتیه که دست بچنینا پنبین خوا کرنه هر وها بر همین پنبین خواجی رادستی ریوبریا خوسر دکن ریوبریا خوسر جی اف چند روژن بوهایا پنبو جبو جوتکاران دیار کریه هر تونک به 600 دلار امریکی جبو جوتکاران دست نشان کریه جخوا مجی سردانا یک جناوندن ورگرتنا پنبو لباجار حسکی کریه ریوبریا وی ناوندشی بمره هون بخیراتنه؟ خیر خودت اشترازی نها ایرو چند روز و اف ناوند وکریه؟ ويا مركز شاحد محلجة حسكي هذه فكرين دبيستو سيه مهنا هذا وإيرو أم يكي بينه تقريبا أبدهرو شيء شو قاند بامبو كريه حتنا تقريبا نزيكا 2000 وسطيا يعني في سيدي حياة شاسيدي حياة حبستوني مستقبل كرينا بامبول أواي كريني تشاوايا يعني لسرچن بيليا بيتي حسب معايير تكرين يعني حسب لون تكرين حسب رطوبة حسب جوز أو ولو تكرين يعني تعليمات جنب خبران في أواي تكرين يعني نها طون دقيت شو عندي؟ طون باقش بدرجة يعني $6 وأكيدن سر باقش بوني تبين شو بسر جوز بين سر رطوبة تبين أفاياش سعر هاي داخل ويعني كيمي شسيلي داخل أفو درين نافندن و بكري بن حتى كو بامبو هبه حتى بامبو هبه لسر أصلا باكورات سوريا چند نافند هاتن فكرين؟ 3 نافندن يكا حسكي ويكا ديرا زوري ويكا لرقي بله اف ریوبریا وی نافنده بو کو جمره دا دیار کرن روزانه بیتری 500 تونی جوتکاران دکرن هر وها لگوری دا دیار کرن کو حتی نها بیتری 2000 تون پمبو جوتکاران لسر 4 حتی 5 پلیان کریه کو هر تونک جو پمبو دگهشه $600 امریکی شخوک مدازانی کو اف هفتیه که جوتکارن هرمه دست بچنینا پامبو کرنه ریوبریا خوسر جیل سر آستا باکور رجلات سوریه سه ناونده نکرینا پامبو یک جی لدیر زوره یک جی لرقایه و یا دنجیا کو نها املینه لباجار حسکیه او جی ناونده محلجه باجار حسکیه کوک وان دیمنان دبینن کرینا پامبو جالی ریوبریا خوسر جبو جوتکاران بردوامه يلا 1 2 3 يلا 1 2 3